pimwe obi ani na jumo for revival nature ye sanya hye na watwe mienu bia osom no ase ane ne momo ebre no na asesa time no asesa 23rd August na asori ebekoso time no 12 p.m. to 6 p.m. Mr. Wakai na shane so sada na spiritual protection and spiritual bath de wonim se wo ba na wo kwa wo buta sada no atare so ayebehye atare kokko ai atare red na wo behye ediaba odofo esewani na ense okachire adanse a Abraham Nyankopon nam the warrior prophet Gideon no for wiese de so ediama ne ma wonam the warrior prophet so yen sentrene ene de abu adwen ene ntiase so kayo ni asai no Awurade efaye ne yie na baby biara ni da so ni ne ho ena Abraham Nyankopon hye ne din konkon no animunyam Obade Nyankopon de ne honhom nim die mu adom achede adom warrior prophet intodofo frobi no no so frobi na wo apeni behwa danse a etwago bibi wo wiase nti ne da yeto ye kono nti ahobambo yi direction yi meyi wo hu fremu no bi nim ochina age Abraham Nyankopon wenu nti na the warrior prophet said direction yi bra na baby AC oboniyefo no enhyehyɛ ye ho kwan wo pa sorry na kira kwan a wo teacher mante wo fa ka kra to kuma se kwan so osu besi wo teacher mante wo si a wo so ko na nankoso hina so ye ho na warrior city God of Abraham prayer ministry ewo anasa wa wo kra ka wo bo warrior city ewo Google map so a de wo beba a wo yira wo pa se bi sanso anantwemu bia bomojana fred 0248823412 I say 05537333808 kayo say 23rd at time no 12 to 6 p.m. atare kokko na obehye awudu buta aka hoaba Christ na sumbi enka rewo wose na tumi erade dia manono odi chekwa o awo ejuma akwentuo awaipa